Iwan nak lenti ke jajai. Ngimdan re kanu kata kajingnya. Penibor banu ngimku amang konfront nyenor eno. Misku abane kren bet baki. Magistrate in charge baki jak ni mingi beruk spok. Nang benginyo banya kren bet kitu ki. Para kasi para dok persnam jungi. Bawan tray akan kasi. Bala laai ikut kebor bong ba kandon kata kajing tray lang. Ang kata ngwa. Ato kita para dok persnam jungi kiba tray po di office. Kimdon mo kata kajing sutu, kimdon mo kata kajing solam. Bandon kata kajing trilang. Kisau Seng Bhalang hapok ke Riboy District, bakentup ya ke Khasi Students Union KSU, Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP, Riboy Youth Federation RBYF, bat nyau trap National Youth Front HNYF. Haka arpusan terik unai wing kalasaki ya ke non-cooperation movement, da ke bakhang kerdablut ya barok ki office trekam jong ke sarkar hapok ke jela, bat ke ni kala penthut ya ke jingkot interview, bala pelong da ke office jong ke superintendent engineer jong ke public health engineering PHE Hanong po. Kani kajing akhi persya kadai halor kajing syak siat yap ki Khasi haki pulit Assam kapalaja men haka arpu arteri unai wing Hamukro West Jaintia Hills District. Syu layo ya kajing pendrung ya ki babun ngut ki pulit hapok ka Pelau jong ka office jong Deputy Commissioner Riboy District bantek lakam ya kajing yok rung ki dekhot jong ki Seng Bhalang bandrung hapok ka office. Hakani ke jingja la ya khruj hapadeng kinong yalam Seng Bhalang bat ki magistrate kumju bat ki pulen kumta ki Seng Bhalang kila mino nakani ke jaka rengkat ke jing berngam balada ja ke AKA ke district administration ke diban shim ya ke jingkit clear. Iwan tang muskerpat berit ya yang sengit trikam tam das ni. Iwan di depan par ko kila sengit lut. Haba pipi tip ni ka office DC jong i jadi ka office syakri pa bang la ong rata isung tu ne dengi sange ban trikam mengi kini ki kena bawan apply shubu kan ka income certificate kan ki certificate dengi sange na ban apply kiru yang ki haba kan kor kata ne kan kor mesti beri urusan mut paniap ne ha. Ada jai beja haying sem jong aja pisung no. Yang tang nolak menteri yang lero. Maceprang! 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 LBA government! Down! Down! LBA government! Down! Down! LBA government! Down! Down! Police! Down! Down! Police! Down! Down! ngitip hasil lor kelak lumah tang bahang ni kadang jajai ni Bakatan yung ngirung yawan ang ni ban ya sakri am ya ki pa pinong yang iban sangi ya ka jing sakri tem na ban lo Tang kacing ya. Jing trilang penigi ya kata kacing ja. office em ni Kata kacing ja ada ki perdo persnam jungi badan nang tei. Kim dan ke jing klik. Sim ni ke jing bak klik pala sel sini ja yang sem ni bila no. Pisia ki bon try ngakran. Ya pisia perdo persnam jang bon try minta singi. Kim dan kata kacing jing sim ni kata kacing klik, dah kacing solam. Ada ja yang sem ni bibir song kumna sel singi. Dan bak bawa ribu jungi pat ja. Selang pi la ja. Ha? Hagi Islam pula lek mukrok aja kum tu. Kila ban pait ban siat ki perdo perslam jupi. Nakar ni pisia ibon train das ni. Bajim dan kajing klik. Dari bidan ni kajing klik kat tu la pernah gilat patai kubur bila dia masuk am dan jisolam. Wa namar hang ni ki pun ki perdo perslam singi ki pakwa ban ya snok tilang be dolang ki kerpat jadi ba sengit rekam tang mata kasisa. Tam das ni sengit kata lawan ni. Ikan pat namar ting solam ting ya solam ni dia do perasaan tang ban sini ban le kata tuat ni kawan le ka bor ni wa tok lebih dia sar piong lada ni piong bangiwan le bingin le ka bor ki kai lada mentah ne apa dan ni rong e barwat penbor lu bangin le ung tapat ki nimde ki kunhun ki ngatiar ki bat suloi bat ai ngai pi ni wan da kunti bijai ni wan ting su jumut dari jing su lang ban ni trelang bat pi ki nong sakri nong sarkar di dan pafer ma Menteri hoi ngi yawan ngirung ya yang ni banyak sakri ya ki public him dei bang ya wan ni ba ni sudu dei kata tadi tang mentah ni long ba ailat iki ba kin tang mentah ni batin ya singet trei bakin esok hilang pani tang tai ni kam wan nang kemayu kuno pendapat saja Besar margane kedak ailat ini sa tamungin ni kin trei kadon kala long ngirung ipini ya kajing sulem hakwe ngurukam ngi don ngi la ban sim stiru tang bang klem ya sim ha ngir tu esok hilang ada main terbing kisah di batsai bakin habis bil dia haki pas mo ina marba lasa li sising na kan dia kumne hayi ngasam ni pipis so kuno dan da jingsa suno ka musim belilu jungno ada pinjis no keti kumne te sei gari gejak beli hoan nim khang kita employment ikwa e paket kam kejam piniyo mar wan interview ni skwa ba ada pina cooperate kisah pina mi interview
kinahap kimban siya ba kinahap reschedule biang. Ni kung ke office ni cooperate ni simti lang ba ni snok ti bat ki kung batila ayu ta ka syang happy pi kwa man reschedule na na marka ne de ka Mabaya ekran berkesan kita jong bangsong interview ada pisia pimia trekam pimia don kata di snok tilang te mut ba kamda jimut ma kita babai ba pernah juga rijat dulu itu. Kalau bi perkat asal di sini atau ni nasan jupi London ba yuk ban saja ada ingin le pa minta. Tetap saja kejelas ini masalah terpura ban sensar su terpuri. Pas sensar da woi ujat bener. Kikuat bakal state ini dengan kita. Ni tu kikuat ya ka kata kaji terlang jupi. Maka iu haka jing syah mta ka sengi kadang kena interview haka bede bat kini ki post ki ba pair pokok ka district lab pada sub divisional lab te kumba ngi yo ihi ka jing ja ka long ba ki wan ka to ka ngut ki brio na ka liang jo ki seng ki ba pair ki lawan pen sengi ano ai gani te haka bede ba kani ka benta ngi na ka liang ka office ngim shimdan ka no ka rai ka ba ngi ngin shim ring yong beng ni hapa ne khren bat ki nong wan interview te ngila yo oru ya ke jing ya keren bagi nong interview bat kila kongo bat ngila shim ya attendance joki ke babuan gi ngila pensengian no shwa gani bat ngin salia pat ha ko ke por te tang itai hoj kalakta nomor babelai long deban pendap mentakas ngi ya program te hakaliang joko office su ngi don ka yu nama ngila khot gi expert ke buan nobar te kan pencitom yang ngiru ya ki kom sekam ngiru long fully prepared long fully prepared untuk takan iga interview takas ni tingi haban reschedule biang taka kawara ini ka jinge alor ka jinge pan bailam bat ki nong one interview tingi la rai bengin reschedule biang ya ka date nong taban shim ki interview jo kini ki post ki prepare Ni nak liang sauseng bahap apa ka nongpo area nongpo circle haka jing lung jongi sa man kawai pegawai ke office ngilalap ba ki don ki ba cooperate bala cooperate merintangkan ni kawai ba susi kalong ba hadian bala ngila permi ikut lat patai kubar nak kaliang jong ke ni ke office ng PHE ka kendok baik ya ke interview nak punta ki post per apa kani ke department tengi ni nak kaliang sauseng ngilai kenduk interviewer pangilai kenru ya ki officer ba pet ya ban sim interview kila ya snok tilang bat ngi kilong ba kin reschedule bat kai ba so ba so tenat kolong ba ikon sama lagi ban interview ru kilai snok tilang bat ngi kilai long balai klei ban sange so interview te ba nakaliang ko office ru kala kular ba kan reschedule biang te abade berkata nakaliang jungi ki sausen gila kloi ba ki ngila syam hi dalam jong ki mat gila saki haba ki kun semla jungi ki ba le interview tasgi ki la priang berkersan jungi ki sauseng ringin nak liang ki sauseng ru nginom sim klik ti ngai buden nak por spor ban sim nak jibak le ban le reschedule habide bekeneka interview juki kumtasgi tengi kentoi ki tu ki kun semla ki sim tam ki ba wan interview tasgi kumcem ngila pen pulom no pensengen no ki sim ba kumde ka jing pensengen tang mentas ngi hari nakalian jungi ki sauseng ngi ya piteng nak por spor ban buden bat ya piru indor kat lang berkini kun sebelah ki tilang bat ngi